inapenda tupate mabadiliko kwa nchi yetu ya Kongo, ndio kwa ajili sisi wote ni wakongomani pamoja. So chama inawashukuru, wamewasalimia sana watu wa Burungu, na tunawaomba usaidizi ama kutia nguvu pamoja kusema tufike nafasi nyingine nao wapate amani. Ndio. Mnabikubali? Ndio. Kama mnabikubali mpige vigelegele. Tunaomba kusaidiana sisi wote pamoja ili tufike kwa mabadiliko yenyewe, ili tupate amani ya haki, amani kwa wote. Tunasikilizana? Ndio. Aha, tunaomba nguvu ya kutoka kwenu, tuwe pamoja, tusaidiane ili tujenga maendeleo kwetu. Nafasi nyingine tutaendelesha kujenga manyumba, vilalo na kadhalika, mtakuwa mnaviona kwa kazi ambayo AFC M23 itakuwa inafanya. Ili tujue vigelegele sana. So nadhani mimi sina zaidi sana, ni kuwashukuru kwa kazi ambao tumesaidiana kwa kufanya kujenga hapa kwa hii kilalo ambao tumejenga hapa Burungu. Nafasi nyingine tuendelee saidiana, lakini mjua kwamba nguvu zenu zinahitajika. Tunasikilizana? Eske mko tayari kupatia nguvu nayo? Piga mikono tuone kwamba tutasaidiana. Tunahitaji vijana kwa ajili ya hii kazi, tunahitaji vijana kwa ajili ya kazi ya kuingia kwa kazi ya jeshi. Eske mko tayari? Mko tayari? Kama mko tayari, mikono juu. Mikono juu. Asante sana. Zaidi acha tupatie mkubwa naye kazi yake iendelee mbele. Asante sana. Burungu, habari zenu? AFC oye! M23 oye! Burungu itajengwa na nani? Itajengwa na sisi wenyewe. Burungu itajengwa na nani? Na sisi wenyewe. Na sisi wenyewe. M23 oye! M23 oye! AFC oye! Tunashukuru population ya Burungu, tunashukuru population ya Kichanga, tunashukuru population ya Mjebeshi kwa kazi ambayo umesaidiana na AFC. Mjipigie vigelegele. Vigelegele. Unajua tunafahamu siku tuko kwa vita, lakini vita ambayo tulikuwa tunapigana bado haijasimama. Tunasimama kwa muda ili tuendeleshe maendeleo ya raia. Unapata vizuri? Ndio. Tunapigana kwa ajili ya raia yetu. Tunapigana kwa ajili ya population yetu. Sio hapa Burungu peke yake, nafasi nyingine. Tunapenda tule population yote ama kila mkaaji awe na uhuru, apate amani kwake. Mnanifuata vizuri? Ndio. Eske Burungu umeonja kwa amani? Ndio. Mnanifuata vizuri? Burungu ya fatore nani fatore hara hepna ile sababu tara hepu kwa amani. Kwa chini. Mambo mabaya yote. Justice kwa wote. Tunasikilizana? Bila kuangalia hawa ni wanani, hawa ni wafupi ama hawa ni warefu. Sisi wote wakongomani tuwe na haki. Tunasikilizana? Hiyo ni moja ya mambo M23 ama AFC inapenda tupate mabadiliko kwa nchi yetu ya Kongo. Ndio. Kwa ajili sisi wote ni wakongomani pamoja. So chama inawashukuru, wamewasalimia sana watu wa Burungu, na tunawaomba usaidizi ama kutia nguvu pamoja
kusema tufike nafasi nyingine nao wapate amani. Yesu, mnanikubali? Ndio. Kama mnanikubali mpige vigelegele. Tunaomba kusaidiana sisi wote pamoja ili tufike kwa mabadiliko yenyewe, ili tupate amani ya haki, amani kwa wote. Tunasikilizana? Ndio. Aha, tunaomba nguvu ya kutoka kwenu, tuwe pamoja, tusaidiane ili tujenge maendeleo kwetu. Nafasi nyingine tutaendelesha kujenga manyumba, vilalo na kadhalika. Mtakuwa mnaviona kwa kazi ambayo AFC itakuwa inafanya. Ili tujenge vipengele sana. Nadhani mimi sina zaidi sana, ni kuwashukuru kwa kazi ambao tumesaidiana kwa kufanya kujenga hapa kwa hii kilalo ambao tumejenga hapa Burundi. Nafasi nyingine tuendelee saidiana, lakini mjia kwamba nguvu zenu zinahitajika. Tunasikilizana? Yesu, mko tayari? Mko tayari? Piga mikono tuone ya kwamba tutasaidiana. Tunahitaji vijana kwa ajili ya hii kazi. Tunahitaji vijana kwa ajili ya kazi ya kuingia kwa kazi ya jeshi. Eske mko tayari? Kama mko tayari, mikono juu, mikono juu. Asante sana. Zaidi acha tupatie mkubwa naye kazi yake iendelee mbele. Asante sana. Wait. Vamos, oi. Sogani. Vamos. Cara, puta cara kana kagari. Vamos, oi. Vai daqui. Akanya tuvugana M23 yamaze kwigaruza hagati zitandukanye kwa Tanga ndetse na Masisi, ikaba iri kuyoborwa na M23 AFC. Ni nyuma n'ubundi y'umuhango irahira rya Perezida wa Repubulika Paul Kagame, aho kubagezaho uko yahuye na Lorenzo umuryango w'umutekano w'akarere. Ni muri aya makuru dusabwa uretse gukanda like na subscribe Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yahuye na mugenzi we uyobora Lorenzo kugeza mu karere Lorenzo hamwe n'abandi byo ku mugabane wa Afurika baje i Kigali mu birori by'irahira rya Perezida Kagame byabaye kuri uyu wa 11 Kanama 2024. Ibiro by'umukuru w'igihugu
Village Urugwiro yatangaje ko uyu munsi Perezida Kagame yahuye n'abakuru b'ibihugu byinshi bitabiriye ibi birori. Bagize bati Perezida Kagame yanahuye na Perezida João Lourenço wa Angola witabiriye irahira rya 2024. Ibi biro byakomeje bigira biti muri uku guhura Perezida Kagame yagaragaje ko yashimye imbaraga Perezida Lourenço ashyira mu kugarura amahoro n'umutekano birambuye mu karere. N'ubundi rero umukuru w'igihugu ubwo yari amaze kurahira yanashimye Perezida Lourenço ndetse na Dr William Ruto wa Kenya ku bw'umusanzu bakomeje gutanga kugira ngo ibibangamiye umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'akarere muri rusange bikemuke. Ni mu magambo ye yagize ati amahoro mu karere ni ngombwa ku Rwanda, ariko yarabuze cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo ashobora kugerwaho mu gihe urebwa nabyo mu buryo butaziguye adakora ibikenewe. Atabikoze imbaraga z'ubuhuza z'abayobozi bo mu karere ntacyo zatanga. Ndagira ngo nshimire Perezida wa Angola João Lourenço, Perezida William Ruto wa Kenya n'abandi ku byo bakoze n'ibyo bakomeje gukora. Ni Perezida wa Repubulika rero nyuma yo kurahira mu ijambo rye, ayo ni amagambo yavuze kuri aba perezida yaba João Lourenço na Perezida William Ruto wa Kenya. Perezida Lourenço asanzwe ari umuhuza w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2022. Ubwo mu mubano wabyo hatutumbaga umwuka mubi ushingiye ku ntambara ibera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu Gushyingo 2022 uyu mukuru w'igihugu yayoboye ibiganiro byamuhuje na Perezida Kagame na Félix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Banzura ko amatsinda y'abaminisitiri azajya ahura agasuzumira hamwe intambwe ziterwa hagamijwe gucoca aya makimbirane. Naho muri Werurwe 2024 aya matsinda ayobowe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ubwo yari i Rwanda muri Angola yanzuye ko uguhura kwayo kuzakurikirwa no guhura kw'abakuru b'ibihugu bitatu. Gusa kugeza ubu ntabwo igihe bazahurira kiramenyekana. Muri make biteganyijwe ko nyuma yo kuva mu Rwanda Perezida Lourenço agira uruzinduko i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa 12 Kanama 2024 aganire na Tshisekedi ku ishyirwa mu bikorwa ry'icyemezo cyo guhagarika imirwano hagati y'impande zishyamiranye cyafatiwe i Rwanda tariki ya 30 Nyakanga 2024. Ni mu mafoto meza rero turi bugende tubereka ndetse turabagezaho bike mu magambo Perezida wa Repubulika yavuze nyuma y'irahira rye. Nta kindi rero usabwa kugira dukomeze kubana muri aya makuru uretse kureba aho hasi handitse subscribe, ugakandaho ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo utazajya ucikanwa n'andi makuru nk'aya. Ni mu kanya rero turaza kugenda tubakurikirana andi makuru ajyanye n'aya ngaya nk'uko twabyiyemeje. Ni The Quick Time News. Yes, ni nk'uko nabibabwiye, nk'uko nabibasezeranyije ko buri minota 30 ngenda mbakomorezaho make kuri makeya y'ibikorwa biri kugenda bikorwa nayo 23. Ngira ngo ahangaha murabyumva ko ari morale y'abasirikare ndetse n'abaturage bo mu duce twa Masisi
aho barimo baririmba ati ese Kongo itajengwa na nani vijana, Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Ni ukuvuga nta abandi bashobora kwiyubakira igihugu uretse ubwabo, ko ari abanyekongo bashyize hamwe. Ni amakuru rero dukomeje kubakurikiranira, aho twakomeje kubagezaho amakuru avuga ko mu 23 n'ubundi mu duce twa Masisi dutandukanye yabashije kuba yatwigaruriza. Ngira ngo nk'uko mubibona ngaha arimo avugana n'abaturage batandukanye baho ngaho mu duce twa Mukoberwa, aho bita muri Burungu. Ni ahantu M23 yabashije kuba yakirukana izindi nyeshyamba zaba FDLR, Mayimayi, zabaga zitesa abaturage bo muri utwo duce. Ni mu kanya rero n'ubundi turaza gukomeza kubagezaho amakuru nk'aya ngaya. Reka tubareke mukomeze mukurikirane ibyo. In this year 2024, the intersecting crises that define our region and our world continue to create uncertainty and distrust as a result of unaddressed inequalities and double standards. Peace in our region is a priority for Rwanda. Yet, it has been lacking, particularly in Eastern DRC. But peace cannot be delivered by anyone from anywhere, no matter how powerful, if the party most directly concerned does not do what is needed. Without that, the sincere mediation efforts by the mandated regional leaders cannot work as intended. And here, I would like to pause to thank the President of Angola, President Lorenzo, who is here with us, and the President of Kenya, President William Ruto, among others, for everything they have done and continue to do.